tujya hamwe tukarondera ikibazo kiduhanze intwaro ya demokarasi. Demokarasi y'ukuri, demokarasi ica mu mutekano, ariko ihagaze ku mateka n'amategeko yemewe na bene Burundi n'abaserukira. Atari ibihembo abana kuri demokarasi, ari ubwicanyi. Demokarasi ntaho bihuriye n'ibisuma, ntaho bihuriye n'umwicanyi, ntaho bihuriye n'uwicirira Imana atayizi, atari yasenga, asenga cya kindi gusa bubi. Demokarasi iyo kwica, demokarasi si urwitwazo rwo gusahura. Demokarasi ihagaze ku bwoko. Ubwoko bumaze kwinjira muri demokarasi bayahumanye, ihumanyura zo kugihumanyura. Tubanze duhumanyure igihugu cyacu, twihumanyure, hanyuma twubake igihugu kundi gushya. bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro icyo utaruzi cya radiyo FM gira amahoro ava ku Mana. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabashyikirije ibyiyumviro birashe twashyikirijwe n'umushingantahe w'icyunja n'ijambo Zenoni Cayenzi ku byerekeye demokarasi ba sokuru bacu bubakiye ko igihugu cy'u Burundi ntaho isa isana niyo tubona uno munsi. Mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tugomba kubashyikiriza ingene demokarasi uno munsi isigaye imeze twigereranije n'iyo ba sokuru bari barubatse n'ijoro n'umurango. Umushingantahe Zenoni Cayenzi ati twarayo, ati turi mu nzira, ati igihugu cyacu carononekaye kubera abategetsi b'uyu munsi badakurikiza itegeko na rimwe ryaba iry'Imana canke iryo bishingiyeho nyene. Ati n'amasezerano ya Arusha yari yaragerageje guhuza abarundi baserukira imigambwe yose yavuye ashira ku butegetsi abicanyi aho kubashira imbere y'intahe. Ati abagombye gutesha umuhisi Petero Nkurunziza ikiringo ca gatatu yihagiye ku nguvu ikiringo nkwezi y'amarere, ati nibo bari mukuri kwa demokarasi. Umushingantahe Zenoni Cayenzi arangiza asemerera atera akamo abarundi bose ko bosubira bakicara bagasesangura kahise kabi baciyemwo bagatambuka icumu bakarahira bagasezerera ubwicanyi maze bagashinga ingingo ntabanduka zo kubana mu mahoro. Agatumagirira tukisara hamwe tukiyumvira tugasubira tugasesangura agahise kacu abantu tukagera kure tukaza tukabagende basokora bubaka igihugu cyacu tubakiye ku mategeko gusa ariko iraho yari ku itegeko ari umwana ku itegeko ari umunyanaye ku itegeko ari mwene n'urundi ku itegeko tugasesangura tukaraba ingene twayoboye abantu bose turi mu nzira mbi icyo tudashobora gutera imbere kuko nta zindi zo gutera imbere tugifite z'amasoko bateye imbere kubera ibyiyumviro byiza batarikanye ijambo
ingoma imana indaro igihugu bakagitegeka bari hamwe n'ababyeyi nta kuntu umutegetsi yokwiba agategeka birashoboka bishobora kubona baranyaza yiba aho yategeka ntibirashoboka ko indorubara ari iwacu yatwara hari iwacu mu rusengero ko ishobora no kukiroza kwiba abarongozi bakamutwara inka bakayisana akayishyira mu ruhongore ari umutegetsi akubaha agatwara impene y'umuntu akayiteka akayirya akarimara akyanakora ku muntu ari umutegetsi ntibishoboka ko umutegetsi arongoye ingabo z'i Burundi zigiye gutabara muri Somaliya agurisha ibitoro izo modokari zonyoye akagurisha hirya Afurika akagurisha ibyuma abakoye ku ikamyo dutwara abasirikare ku rugamba ndende akayibokora cyangwa akayigurisha kuri baheresha babo ibyo byashoboka nta murundi yahemuka kugeza ngaho ariko birashoboka ibi bintu ni bishya biragi by'abazungu idemokarasi nta muntu kera w'umutegetsi washobora kugenda mu gihugu cyiwe ngo ugende witwe umuntu utahe uwagukorera ibara mwene w'uyo wateye sekuru waterwa mwagigura n'iteka wawe mwagigura ibyakeye igihugu cyacu bakivuza abafite guterwa abana mu ndege ntiyacamufata yatabarwa n'umutegetsi wabo nibo yari ijisho ry'umuganwa umuganwa akaba ijisho ry'umwami umwami akaba ijisho ry'imana niko byari bimeze niko byari byubatse iyo demokarasi ukwiga no gutogota no gutambura no kubaka no kurongora mu kuneza ya bose niyo demokarasi iyo abasokuru bacu bubatse icyo gihe bayikirangiranye nicyo rwagatwe nicyo cyatumye barasora agatsinda ku kuntu kari bwaboneke akagira ati jewe nta n'umwe nzokwigizayo ngo yarangwanyije humura bene wacu muri bene mugabo umwe muri bene mwambutsa nk'uko ndi mwene mwambutsa mwari mwambutsa nyakugira amahoro abonye ikiziga cy'umwana wiwe imbere yiwe ati mwabarundi ati sigaho ati ntihagire umvaha ntihagire n'ucira amase ngo batumve ati ntihagire ubihora mundabara yimuye imfura yanjye unongere ndabagure ndama nguyo rero umutegetsi wa demokarasi uyu ni umwami azi demokarasi akavangura akingira abasigaye kandi abo mu mwana y'ubamugana iyo demokarasi y'akakarorero keza kotekereza kumurikira umwana n'umutegetsi iki gihugu cyacu cyononekaye uno munsi ni kubera ibintu bibiri abategetsi bo mu Burundi ntibasomera itegeko na rimwe iry'Imana zibazinagwa kuko uwuzi amategeko y'Imana ntashobora na rimwe kwigisha abana urwaruka kwica no kwicana kuzahura reka n'udusure yigisha hari icy'Imana ikwigisha idusaba
bishoboka aba ategeka arategeko imana na rimwe bakurikiye n'itegeko batanze hanyuma bakurikiye n'itegeko bashingiye bonyine nta rimwe bakurikiye ariko bashobora gukurikira itegeko na rimwe ari iry'igihugu ari iry'imana wowe wigisha abana urwaruka ngo terinda bakeba bazaribone umuntu mu gihugu cyiwe akareka ibi bintu bikaba akareka akabihaha akaba abahutu bo mu Burundi bakabona amarorerwa bakabona amahano atari bwaboneke ubwo Burundi bukibaho 12% baba mu Burundi bagahunga bakava mu zabo bagatekera batazi iyo bajya atanganga atanamazi bahunga demokarasi itoka muri ibyo bintu muri ubwo buvuruguzi ukubona ubukene buriho nuko nta demokarasi haba nta tegeko ririho demokarasi ihagaze ku mategeko ariko yemewe na bene Burundi bose atanu mabuye intwaro ya demokarasi intwaro irongowe n'ingozi z'ikibiri ebwa hoya aba leta mbyeyi rekura ababyeyi leta mbyeyi igangaza ababyeyi leta mbyeyi ireka abantu bagahona imiryango igahona neza abahizi mu ngagara bakamugandagura umugore we bakamugandagura n'abana be bakabagandagura n'uwaharaye bakamugandagura niko nyabwoko yica umuryango nabo bari kumwe wa mukoroneri zo bundi uyu waturuka mu ijoro bishe uwo mukoroneri bishe umugore wiwe bishe n'umwana wiwe akajya mu gihoza ngo iyo leta iyo ni leta mbyeyi rekura ababyeyi iyo ni leta mbyeyi ihonya ubwoko iyo ni leta mbyeyi igahonya abahutu bagahona ejo bundi bajya kugira imana ejo bundi petero nkurunziza muramuzi yarabyemera arabyemeza arabyemanga aho abahutu bo mu karere arayobocaga ko yabashyize umuti ubutashyigaruka uwo ugenda arabyemera uwo nyine murabyemera yavuze nk'umubiri bose ejo bundi arongera aravuga ati twa tundi twose two mu 2015 narakukunze muri ako kanya nuko ati kandi n'abasigaye batanyoboka bagashaka ko bigira ibyo mwishaka n'abasigaye uzobaha urupapuro ruhurire mu ijuru urupapuro rw'inzira bazahurire mu ijuru murabyumva icyo bivuga mu kuzimu yaremeye ko igihugu cy'Uburundi abahutu babonye amagorwa batarikaba kandi birabanda ukuntu abantu miliyoni bahunze muri aba bahunze miliyoni ndetse urenga muri miliyoni bahunze hagati ya 80 na 90% n'abahutu n'ubwa mbere kuva Uburundi bukivaho ku ntwaro ya cyane ku ntwaro ya gikoloni ku ntwaro y'abariga batwara ku ntwaro ya gisirikare baguma bajya neza kurusha kure n'iyo bagagaho yari igitangaza bagaza ko yari igitangaza uyoya hajya yarakoze rero niko abavuga bati iyo amasezerano y'aharusha nanjye twarabikuye kuki ntumbwira ati yewe uyu muntu arongora ibi biganiro yitwa Nyerere uyu muntu arimo kubiri ntashakire neza abarundi ntashakire neza Uburundi ntashaka ko buguma bwiyunga ashaka kubutera nabivuga kandi ndariye nari muri karikari igihe narabona narumva birigirwa kandi jiyo nibyo biri kurisa narabibona uriya kuri uragaba uri muntu arongoye
agitacu neza ashaka gusenya uburundi ashaka gusenya igisirikare cy'uburundi ashaka gusenya uburundi busenyuka bakabugira ubumwenwe maze agaca ashora abasirikare biwe bagaca bomora abasirikare b'uburundi ibyo ntitwabitera bumenyi nyinshi ariko byavuyemo ajya amasezerano ntabwo kumbura n'ikimera ariko ajya amasezerano yagize akamaro gute yagize akamaro kubera abarundi bose barikibutse bose barikibuka bose ntabwo asigaye nta mugambwe na muto na munini nta mugambwe n'umwe utashyize ku mukono kuri ayo masezerano bose bashyize ku mukono n'ubwa mbere yuko muzosubira ko abarundi bose bagarura agatima k'abasokuru bagasubiza hamwe bagashyira ku mukono amasezerano bemeranyije aho ibyo bicigiri bya mirongo itandatu na mirongo ine ku ijana cyangwa 50 mu nzego z'umutekano ibyo byari kumara igihe gito nizo byanditse byari kumara igihe gito kugira ngo abantu babanze bamenyerane mu gisirikare mu gipolisi mu gihugu mu ntwaro maze ariko byari kumara igihe gito hanyuma rero yego niko twahavuye tumera nk'utirimuka biraboneka biragaragara ku buryo abakoze amarorerwa bahavuye baza ku butegetsi baramufata kandi baramaze abantu kandi byagufanya kugira imana ibintu bibura nabyikura ndafite icyabona kiriho cyabibuze cyazemanze rero naba ndabigaruka ni mupfasoni wa petero nkurunziza denise bucumi nkurunziza apfukanye imbere y'imana y'i burundi afashe idarapo ry'igihugu apfukanye aravuga ati mana twarayobye twaranenge twaramaze abantu yavuze ati baramaze abantu ati twaramaze abantu twarakije abantu twarishe twarasahuye turasubira turarundarunda ibirundorunde iminda bivuga tagikura ko aya majambo nayingiwe yemwe murabona kugeza aho icyabona kidushyikiriza cyabonye bukeye umunega wese wakiyemerereza nababwiye ati nje abahutu narabamaze n'ubundi abantu noneho byasaze ariko aba bantu barongera ubutegetsi kurongora igihugu cyangwa kumara abantu n'ubu urabona abahutu bangana gutya bo iminsi yose nta munsi badahabwa nta munsi agafunika atavuga muri icyo gihugu abatutsi abahutu abayoboke bantuze mu gihe wewe utari mbongerakure urasuwe mu Burundi uko kuntu abakoze amarorerwa bahavuye bagirirwa ikigongwe noneho bagaca bonyine bigirira ikigongwe oto amni ifaransa ibyo byari bwabe ko uwakoze amarorerwa uwamaze abantu mbega yewe twibuke gato kabiri ibyo ni iby'ukuri by'abavuga barira gusema yaba kubona nk'umuntu yaturikije bya bibombe bahamba mu kuzimu uwo muntu muramuzi yaronse icyo kigongwe icy'imbata kibanza aca noneho bamushyira urubanza rwo gupfa kubera amarorerwa yakoze aba umukuru w'igihugu arongora igihugu ibintu by'ibisanzwe n'iby'ukuri ariko ko byabaye turondere zisuhe turambirwa turondere inzira yaje no kurongora uburundi burajyaniwe ntawutekanye nta muntu afite ukwiwe uko ari ko twose aho ari twose hose atekanye n'abarya babikora baraga bifashe n'abarya babikora ngo bakora
kuko umurozi ntarogera umwe kandi ntaroga rimwe acaromora ntakaroga bigahava biba akamenyero rero biriko biraba abo binjiye mu ntwaro baramaze abantu noneho batema batogora ari iwabo abahutu abatutsi n'abandi bose abo barahariye umutekano w'abarundi bose iyo ntwaro iya demokarasi ntishobora kuba iya demokarasi ntibishoboka demokarasi hamwe n'inkozi z'ikibi intwaro ya demokarasi n'intwaro irongowe n'inkozi z'ikibi eka oya demokarasi n'intwaro irongoye bene burundi mu migenzo no mu mico yabo ikiza ibogora igorora ihanura itanga amahoro n'amahoro ngiyo intwaro ya demokarasi ukurikije ineza y'abarongowe badakurikije ineza y'urongoye ntazobura nawe ntazoba mukene uraba ntatware byose yizigire ko byose uyu perezida ndayishimiye ejo bundi yaravuze ikintu ndetse cyavuze ko yavuze ati jewe bwabone igihugu gifite amategeko ariko kitagira abacamanza igihugu kitagira amategeko gifite amategeko ariko kidafite abacamanza ukuvuga kidafite abakurikiza ayo mategeko ati nta bacamanza tugira ati jewe ndagira ati umutu akarira umukuru akarira umunyamahanga akarira ati iki gihugu cyahereye nta kiriko uburundi ntabwo uriho icyo bivuga yaraduhebuje nta gihugu murimo muri mu kangarateri muri mu kuzimu icyo yavuze hashinga ishyaka rinacyo cyatangaje nawe yavuze urabona yavuze ati 80% y'ubutunzi igihugu cyegeranya kwizihirwa n'abantu bari kurusha ati nacyo gituma ubu bukene bwarenze ibipimo byose yemwe murabona abantu bavuga bati twari ku neza y'abahutu bagatoteza abahutu kugeza aha bagakenesha abahutu kugeza aha kuva uburundi bukibaho ata abantu bari batozi gukora nk'abubu nabo ntibagira aho bikora nabo ntibagira n'igicumbi 80% y'uburyo buboneka bukizihirwa n'abantu batarenga kumbure 100 iyo bo igihumbi bakizihira 80%. Iyo yarivuze nta gihugu mugira naho muri ngaho nta gihugu mugira mu muragaragara hanyinshi ati kiri byose bikorera nta buryo batumbera n'abagendwa cy'igihugu ati ndetse batawuza aje gute niyaza kandi ari faranga yiwe ntarirabe ntarigiramo atari mukoba bakamukura n'imbuza agenda ari gusa yavuze umukuru w'igihugu uyu ndamubeshera murumva rero iki gihugu bari muri demokarasi bihure n'agato ikuneza abanyagihugu nibo batoye abategetsi nibo babatoye iyo demokarasi muribuka ko mu 2014 cyangwa mu kwezi kwa kane inama nshingamateka y'u Burundi yakoranye irongowe na azombera itabona iyo ndabyo hano itegera ciyo leta urabona Burundi yabaze inama nshingamateka mbega murifuza ko perezida Nkurunziza yiyongeza ikiringo cya gatatu abashingamateka batowe n'abanyagihugu baserukira abanyagihugu iyo demokarasi baserukira abanyagihugu ku mateka y'abanyagihugu bishingiye iyo demokarasi abo barashinze ko atakiringo cya gatatu gishoboka ko bacana abo n'abanyagihugu bavugira muri abo babaserukira iyo demokarasi iyo tuzi ibindi demokarasi Nkurunziza abirenga ko ari itora
ejo bundi kwa kundi yavuga nk'uwidoga buhoro buhoro kandi ariko aravuga ukuri, aravuga ati reka twavuye tubigenza ukundi, imashini zikagera gutanga n'abashyitsi zikagera gutanga haciye twageze twarazinutse kandi barazinutse koko kugira ngo ukuntu yarahiye muri za saa moya n'inusu mu gitondo abantu batari gukangura ukuntu yarahiye iminsi 6 yarahiye itariki 20 ukwezi k'umunani itariki 20 niho arahira itariki 20 yategerezwa kuba itariki 26 iminsi 6 imbere y'ikiringo arahira. Bivuze iki muri demokarasi? Bivuze iki muri demokarasi y'ukuri? Bivuga ko Petero Nkurunziza ari we yaceye inzego z'igihugu. Petero Nkurunziza wa gatatu, uwa mbere mu byo 2005 gushika 2010, uwa kabiri mu byo 2015, niyo rero ibyo ntwaro uwo Petero Nkurunziza arongoye igihugu kuva mu 2010 kuva mu 2010 2015 ku nshuro ya kabiri iyo yayirekuye uyu niwe yatemewe na Petero Nkurunziza wa gatatu iyi afata ubutegetsi iminsi 6 imbere y'igihe. Petero Nkurunziza wa gatatu yashenye inzego z'igihugu itariki 20 Iraja bamiramirije bashenye inzego z'igihugu. Niwe atakurikije amategeko y'igihugu kandi yewe n'umwaka niwe atakurikije amategeko y'igihugu agenga amatora. Niba atakurikije amategeko y'igihugu agenga igihugu cyose yashinzwe n'abanyagihugu. Niwe mugarariye Iraja bamiramirije Iraja yavuye atuma abasirikare biwe n'abapolisi ngo bamara abantu. Bajya bamubwiye bati ni wewe wononye wateye inzego z'igihugu udakurikije amategeko. Niwe wagiye ku butegetsi imbere y'amatariki, niwe washenye inzego ziriho. Ni wewe wateye wakoze amarorerwa. Twebwe tuzi kugutesha batawugutesha niwe rero utajya ari guhindukira ngo babwire ati ni mwebwe murabamenyesha. Iwe umuntu aguteye ku mategeko akajya ku mutegetsi atakiri mu mategeko y'igihugu, uwo niwe yagumbuye. Ibaje niyo mbaye n'abagenzi be irinda yirukiye kugira ngo bamwumvishe yagiye intore mu Rwanda nawe ibariya bahuje ba Patrick ba Mbonimba ba Gabriel Rukiri ba Vitali ba Ndabati bandikirije nabo bashenye nibo babonye igihugu nibo batakije demokarasi. Abo barondera demokarasi, abo bari mu kuri kwa demokarasi. Ubu rero cyari gikwiye kuzera abakozi harageze ko twisubira muri nankana tujye mu katabeshya dusubire twitare hasi
tudetangure kandi tuzinge ingingo z'abanduka n'abanduka kuko turabikeneye bose barabikeneye abahutu barabikeneye abatutsi basigaye barabikeneye abanyamahanga barabikeneye ko Burundi busubira gutekana abarundi barabikeneye ababyeyi barabikeneye yemwe dusubire dusubire muri nankanya dusubire hahandi abatingantahe bakorana barongoye abandi bashingana dusubire twuzuze igihugu cyacu kirakeneye ituze n'umutekano kirakeneye gutera imbere cy'ibindi bihugu yaba ari cyane dukeneye ikindi kintu atari uko uburundi bwacu bwosubiza iteka na twebwe ubwa mbere na mbere na twebwe icyo twiyambuye iwacu hariho umuntu witwa bariyambura yariho kandi hagufi y'iwacu yitwa bariyambura twariyambuye impuzu z'abagabo twiyambuye impuzu z'abashingantahe turiyambura nicyo gituma ubu abantu babaza basimbeka abantu barongoye Burundi n'abarundi bakibaza aba bantu bavutse mu Burundi abantu bangaza abantu bangana gutyo abantu batuma igihugu cyabo gikena nk'uko gikena ikaba icyanyuma kikaba igihugu nicyo gihugu gusa ngira ngo ku isi kirimo abantu benshi basenga ku kilometero kare mu Burundi ngo hariho abantu basenga batarahandi ku kilometero kare kuri icyo kilometero kare nyine ariko muri abo basenga kurusha n'abandi babaho abicanyi barimo n'ubugegera ibizuma birimo ibiriko bingana abasenga benshi abakozi imborabara ibiriko bingana icyo byinshi bishobora gutera imbere na gusa n'ejo bundi two kwisubirako tugasubiza itoto n'ibitaro tukabanza kwisubiza itoto abo ni bande n'abasigaye abo ni bande n'aba bahunze n'abandi bahunguke niyo ntambwe ya mbere zo kuyaga hagati yacu twabanza gutahura bene wacu bose ababishaka bose bagatahuka mu mutuzo mu mahoro bashyikira ahantu bashyikira iwabo umwe wese agashyikiriwe mu mahoro umwe wese agashyikiriwe mu mutekano umwe wese agashyikiriwe mu iteka witondiwe mu nzu iwe kurya u Rwanda rwabigize muri 1996 kugira ngo aho abahunze bahindukira umwe wese ahungutse agiwe k'umutumbiwe mu rugiwe mu nziwe ego niko arabo batanze bafite amazu barayafashe bahavuye barayavamo barayashikiye umuntu wese ahungutiwe mu rugiwe mu nziwe mu gisagara kiwe aho yakora ikintu cyane cyaka rero sohoka tuza hamwe tukarondera ikibazo kiduhanze intwari ya demokarasi y'ukuri demokarasi ica mu mutekano ariko ihagaze ku mateka n'amategeko yemewe na bene Burundi n'abaserukira atari intego abandi muri demokarasi hari ubwicanyi demokarasi ntaho bihuriye n'ibisuma ntaho bihuriye n'umwicanyi ntaho bihuriye n'uwicirira imana atari yasenga asenga cya kindi gisa bubi demokarasi siyo kwica demokarasi si urwitwazo rwo gusahura demokarasi ihagaze ku bwoko demokarasi ihagaze ku mategeko nayo nyine yashyizweho na mwene Burundi na bene Burundi bose atanumavuyemo ihagarara ku zuru ihagarara ku bwoko ubwoko bumaze kwinjira muri demokarasi bayahumanye
turayahumanya ibihumanya igihumanya no kugihumanura tubanze duhumanure igihugu cyacu twihumanure hanyuma twubake igihugu ukundi gusha igihugu cyasisiye igihugu n'agatwengo ku isi igihugu kigira icyo cyambariye erega byari biryoshye byari binezerewe kubona umurundi bagira bati uri umwana mwiza nk'uko byari muri 1962 twikukiye uburundi bwaraseruka yemwe uburundi bwaraseruka ku isi bakikaze bajya kugira imana umwanya mwavuga yaraseruka agiye gusinga ishyirahamwe rya weyiwa umunsi batarikinga yaraserutse arakora ibitangaje abamukoreye mu ngata ntibari bafashe agaciro bari agaciro ukagati yaragaciro tuyoye hariya ntiyaragaciro yaragatinda shingiro twari dukwiye kwisubirako igihugu cyacu tugacyakira rego niko cyaratabagaye dutegerezwa gusubira kucyubaka twebwe nyine twisubireko twese hamwe inama n'ingingo amahoro agaruka ya twese atawukumiriwe umaze gukumira demokarasi umaze gusahura igihugu cyawe demokarasi umaze guhekura ababyeyi demokarasi umaze kwambika umubyeyi utambarwa imbere y'umwana cyangwa wambika umwana igitambarwa imbere y'umubyeyi iyo demokarasi uramutse utoje ikori n'umusoro ungana gutya igihugu icyo ari cyo cyose ku isi nta gihugu gitora ikori nk'uburundi kibaho ku isi uburundi bwaratabagaye kubera ko umutegetsi aho ari hose yishingira ikori cyangwa umusoro cyangwa amande ashaka wese ari umwumba kumi ari umutanderi ari buramatari ari wese yishingira kori ashaka iyo si demokarasi ubwo ni ubusuma igihugu tugiye kwihaniza guhana tukihana tutayima tukiyuhagira umuntu wo kwiyuhagira wo uzokerezwa kubaho twiyuhagire tuve mu kari burundi bwacu mube hawe kandi yemwe nta gihugu gishobora gutera imbere n'ingoga iteguza nk'uburundi aho twageze twohiruka ko mu myaka 5 twoba twamaze kuba ku isonga n'ibindi bihugu byose ariko bisaba ko twisubirako rwose demokarasi ikaba demokarasi n'ukuri intwaro ya bene gihugu ku neza ya bene gihugu kandi abarongozi bagatorwa ya bene gihugu bose aba umuhutu atoye umuhutu nk'uko abatoye abamutoye kumona ubutwara ari izuru umuntu utari umutu ashobatoye oya ashobatoye umutima kubraga kumona ari umutoye bamufashe gutera imbere ntihagaze ku bwoba gutera imbere biva ku buhinzi wewe rero utora umuntu uza kubwira akamaro azokurongora neza mu nzira nziza ku neza yawe niwe uwo rero aziribara uwo tumuhuza uwo tumutunzi uwo tumugana uwo umuntu umuhinga umunyabwenge w'umurundi ukora igihugu cyiwe warazi wasubiri ucunda mutoye yamushimye atandukanye ariko ku mategeko yanjye yashyize nzomugenzu yanze yamukure ahundiye yamwongera niyo demokarasi ikiza yunga ihekera ababyeyi ihekera igihugu ihekera k'icyo karere ihekera afurika iteka uburundi afurika umunyafurika arasuzuguwe babonye ko hari igihugu mu burundi cyitwa uburundi kirongowe nk'uko kirongowe bigatukisha mu ibara ryo ku mukenere ukubona igihugu
abatongoye badashobora kwemera ko aka kazi kaduteye kamaze abantu ngo imana ngo yasubitse ko ukuboko kwayo ngo ntako bwigiye ngo tujya ngo n'ukuntu tw'abakoroni ngo ibajyane wabuze umuntu avuga gutya abona abantu ariko baracikira barara neza bafite mu kazi kumara abantu kureka abantu ngo bapfe kubwira abantu ngo umuntu azogenda kwitereka urucanco rwa covid azagenda yimeye ntihagira isaba yagira inkurikizi azandone reka umubujije kuza kwikingira kuza gukingira biwe kuza gukingira igihugu reka demokarasi iyo kureka abantu bahone ariko barabona ariko barapfa ku bwinshi atatangira iyo demokarasi uko no kwica abantu uko no kwica uko no kumara abantu umuntu amara abantu si umudemokarate kuko si umudemokarate bamwita umwicanyi ni hamwe demokarasi n'ubwicanyi ni hamwe umwicanyi ntari umudemokarate ntari umwicanyi rero ngo abantu bapfe bishwe n'akazi kateye ahandi hose barakingira abantu keretse mu Burundi awukingira bene gihugu abarongoye mu Burundi umutegetsi arigungira ko 80% mu Burundi abategetsi barangaza 12% Uburundi nyuma kwisi muri byose byiza ariko mu bibi bw'ukambere iki gihugu nta demokarasi ifite kizoronka kireke twihanye rwose tukarahira tugatambuka icumu uwo munsi ko tuzotambuka icumu turatambukira tukazosubira guhemukira Uburundi tukazosubira muri ibi twahoramwo ko mwene Murundi asubira kwica mwene Murundi ko mwene Murundi ashobora guteka amaraso ya mwene Murundi kurya amuga Israeli afata amaraso y'umwana wa Israeli babishyize kurya niko twagereza imikoraguro kubashari nta muntu asesa amaraso y'umwana w'Israeli ari muri Israeli natwe kigira indahiro kandi hagira umuntu asubira gucuza udakini kukwica mwene Murundi kugutahura mwene Murundi kukureka mwene Murundi ngo yiswe n'akabiri tubigira indahiro tuba ku Burundi busasha bwa Nyaburunga burimwo amahoro n'umutekano burakagira umugisha iyo mwama burakaba mu mahoro atagira amahwa cyangwa Burundi busasha cyangwa amahoro cyangwa umugisha Thank you.
bagenzi namwe bakunzi b'ikiganiro icyo utaruzi cya radiyo Inkingi FM, muriyumviye icyo demokarasi nyakuri isigura, ingene ba sokuru bacu bayubatse bakayigendera bakayubaha nayo ikabubahiriza. Twari dukwiye natwe kubirabira ko ibyiza byose byabaranze natwe bikatubera akarorero, tukava mu byo kudahana abakoze amarorerwa bakaja imbere y'intahe, abasigaye tukibanira mu mahoro twubahana kandi twubahiriza amategeko twumvikanye ko nk'uko umushingantahe abihanura abarundi bose. Byose rero birashoboka, umwe wese yitange uko ashoboye kugira ngo igihugu cacu kive muri izi njyane, maze twitare hamwe tucubake gisubire kugira iteka n'itekane, kibe igihugu kivugwa mu makungu, gitera imbere n'ibindi. Ni ngaha rero turangirije kino kiganiro c'uno munsi. Turashimiye bimwe bivuye ku mutima umushingantahe w'iteka Zenon Kayenzi yadushikirije ivyiyumviro vyiza kandi vyubaka. Turabashimiye namwebwe mwese mwumvise kino kiganiro. Tuze dusubire mu kiganiro gikurikira. Mugire aho muba mwubahwe.